Please give me the water. Please give me the water. Please give me the waters. Option she got it. Kila so. Tete mala. If I know mala pe. Au mi kamde. Yeah. Ima tata imela. Yeah. Pe fane inangtara loko ke la bona. Vamba tsakisa vanhu. Papa Rhulani ava tsakisa vanhu. Papa Rhulani famba tsakisa vanhu. Papa Rhulani famba tsakisa vanhu. Ileswo. Ai fambeni Vatsonga. Kambe ni kombete video ne? Yeah. Ya Papa Rhulani. Iboni? Wengara uibonanga. Okay, mfugeni kuna video ngone ya Papa Rhulani makhavari ka tilimas ne. Oh, lawa nantinkulu wa mina la nanhlelo le ihlelo le diwana. Na vitre ra nhlelo no dinika kahle kahle. Ihlelo. Mfugeni shota vanhu vele ka Nkanelo wa Gingirikani phela kutiva la. Njani na mshota vitre ya. Na mshota vitre. Bula bala vaefu. Vashiwit. Njani. Na mshota mina mihlelo vitre mi. Yes. Majulu ke stores. Stores intotora mngatitimeli. Mngatitimeli. So, Nkanelo is my analyst today. I have a guest analyst. Imala itata kuma phela Nkanelo. Mbala ti headphones lito. Tota ku titwa kahle kwana. What did you musne? Sotwala. Now what did you khibula? Yeah. Okay, good. I nduku itwala phela. I hope kusinga nduku. Tinga akuna kutikithu kwala musne. Awu So Nkanelo even in video Papa Rhulani, so you comment on video le nga komba yona nhlekani. Itsakse ngofu. Ikusakse ngofu? Itsakse. Hey Papa Rhulani loko abatsakisa vanhu. Papa Rhulani abatsakisa vanhu. Kambe Papa Rhulani yima njalo loku indla xikambe xa yona yi sawini. Papa Rhulani abatsakisa vanhu. Papa Rhulani ekaleki undomeseli. Ekaleki undomeseli. Undomeseli. Sayingena ka kovani. Bye masengena ka pampa. Bye seveni. Vaktiva achawala. Bye mase. Yo alaga hemu jiki jela. Jiki jela. Jiki jela. He looks and get his cousin one money. I don't think there's one. New room was Squebo. Bagu. Abatsakisa vanhu. Papa Rhulani famba tsakisa vanhu. Papa Rhulani famba tsakisa vanhu. Okay. So Papa Rhulani ayirikata award. Very Limpopo Music Award. And then I nominate Wina la. It's one ka Wina ngine. It's one? Yeah. Why nga Wina? I got uchine. Cause again nga Wina. Claro, dir Papa Rhulani cause again nga Wina ma ainga chini ka video le. Ainga chini. Afechina njani? Ichina lesichine sakuthoshikali. Ayitsa zoshikali. Yuku baku abatsakisa vanhu. I got bito to jiki jela. I got bito. If I ban ayolo. So where to argue the kini ya wena mtilima. Oro ema kwa votelwang. Oh, ai votelaka wena. Wena ka ri kahle wena. Itava analyst fana lo wena. Kuze kini nga wena kwa va votelanga. So kumbihani vo Europa.
va robile lwa Zimbabwe fonele Tsandzeka phela hle vona ka phela. Irini? lwa Zimbabwe Tsandzeka ana ngitida ku ngitiva lwa Zimbabwe ifo Tsandzeka va bule swin'we va ku Papa Rhulani va nga wina vanhu va nga wini. Na vanhu va vana va ri kona la. Ka award liya. A va ri kona ya. Va ku va nga wini Tsandzeka va foyineliwa ku na xo. Ku na xona. Damn it. So swi la ku va Papa Rhulani va robini. Va robile. Timhaka teto ka hina nhlelo dyo di hleketa ku Papa Rhulani vo yi roba xo sungula, that's point number 1. Point number 2 di hleketa ku kumbexani ku Papa Rhulani ku zekeni nga winangi tilima i mhaka ku a yi voteriwangi. Point number 3 i mhaka ku Papa Rhulani a yi nga cini ka video liya loko yi kha yi performani. Yeah, Papa Rhulani mi swi twini very fam cina loko ai kahle mhaka ta award ya hlupha guys. Ma swi tiva ku Gingirikani i ti humesini ka ti-award leta ta tilima ne. If ka poster before the awards a nge swi koti ku compete. Oh, excuse me. Mara ken la ka loko ka present award liya va tlhela va komba vanhu va vanhu munhu wa munhu. Va kombi munhu wa munhu a ri kona nhlelo. Va kombi teri nomination Papa Rhulani, Prince Rangani. Vanhu va vanhu. Ma endla risimu leri a hi vanhu va vanhu i mavito ra risimu leri. Lera ra Gingirikani i munhu wa munhu. Vanhu lava veti vanhu va vanhu. A hi vito ra risimu vanhu va vanhu. Ai. So ivi va ye mahlweni va veka ti-nomination kwata hambi sweswi xonge a ti ya nga ngheneleli mara va kala va nghenelerisa ne. Maybe message ya ku ngesiza fika ka ti-organizers, then Papa Rhulani a va twi hi nga ri va ta wina cause loko hi langute ti-nominations letiya ti ri laha risimu leri a ri tsakisa ngopfu ka letiya hi rona ra Papa Rhulani a tshile zo ntsena. Mara fa wunini. A fani languta laha phele va vona kahle phela. I va wunini mara Papa Rhulani. A fa winini. Yeah, va robini. Va robele kambi ya hina yo duma. I rhandza swinene. I rhandza ku Papa Rhulani i dume ku tlula munhu loyi a nga wini. I munhu loyi a nga wina kasi. A no tivi. A wu tshami twa yena. Guys, i mani la nga wina misa la nga wina tilima i mani mina ni n'wi tivi na mina na nhlelo dyi n'wi tivi. Very nga ri artist le Mozambique ne ile Mozambique. Yeah, i artist le Mozambique. Hlelo da swi landzelela swilo leswi phela loko hlelo ku ta va analyst ya straight. Mara mina ni analyst phela bile hlelo. Vanhu phaka swilo bile tu ta jamukela ka YouTube la. Wo tenta to gazeta. Se i swi vona njhani mara wena mhaka leyi? Mara va robini. Vula ka tisa ni. A ku va robini. Va hi robini Papa Rhulani. Na lwa Zimbabwe nga cinangi. A nga cinangi. Va ku wini ku ri ku na ntlambu fa ku wena ntlambu ya hina yo duma misava hinkwayo la. Hi rhandza mbilu leyi. Hi rhandza hi mbilu Papa Rhulani. Damn it. I tivela ku Papa Rhulani? Ni tivise Nkanelo Gingirikani. Oh, mfalo wa landzelela swilo swa vanhu. Hey guys, very Nkanelo Gingirikani vona na slag masiku lawa. So hlelo i tivele Papa Rhulani ka Nkanelo Gingirikani. Muske na nge tshama ta ka Nkanelo Gingirikani mus. I manager man kasi Papa Rhulani. I ranga manager lekere va ku ri shout brook tele makuleni. Says manager Pilane straight manager straight manager Pilane. Manager straight. So manager Pilane I shout the brook tele makuleni. I shout tele makuleni. I shout tele. Then job ta kona lekere olomba. Alomba kwini. Kama kilwa. It's struggle with. It's to vela ku alomba. Ya vula Papa Rhulani ku lekere na hloko liya leya. Ashava te brook tele makuleni. Loko ni cina swi ku chiki. He futhi ta ku bakole ke phele ke ri munghana wa mina wa swi tiva. Analyst. Ta di tisa la ta di vona siku rin'wana.
Hayi, okay. A hi fambi parla. Hi leswo. Hi leswo. Okay, guys, tanihileswi ni nga vula ti-award fambini ta ti-Limas va winile va nga wina ha va hoyozela ku wine artist le Mozambique. Mina ni tip guys, a ni swi tivi na try ku mani ni nga hemba. That's why a ni swi tivi ta ku mani. That's why ni vula mhaka swa award. Loko na ku a hi swi tivi ku award leyi hakela mali muni. Mara xin'wani vanhu va ka Gaza hi to blame vanhu ku hi Papa Rhulani va robiwini, Papa Rhulani nini. Mara kuma ku na vona Papa Rhulani kuma ku a va voteriwangi. Swi endla kuma ku vanhu vo tala va sapota hi milomo. Mara kuma ku swo vota a va le ku voteni. Swi voni swi humelela ti-artist to tala ka swa award. Vanhu va nga voti. Loko i nga voti artist ya wena leyi i yi rhandzaka yi nge wini hi tlhelo ni ku vusa xivutiso. I votini wena? A votangi. A votangi? Se yi robiwe njhani Papa Rhulani ku ri ku wa votangi? Mara yi robiwile Papa Rhulani no hleketa mara yi robiwile no hleketa ku yi robiwile. Hambi kuma ku wa votangi mara still ya robiwile. Swi la we wo yi favor ntsena nje. U yi favor hi noma, u yi favor hi ti-vote nje. Okay. All right, ni khensile nhlelo artist I guest analyst ya mina ka Nkanelo Gingirikani yo sungula ni. Va byeli la ku ri va leli famba phela hi kota ku famba nhlelo. Hi la ku famba phela seni. Bye nshota. Ya. Bye umlela famba. Va leli Nkanelo Gingirikani. Umlela ke stores. I'm just a power I'm ga chichimeli. I got stores. Awe boss ra te. Ileswo. Ileswo.